هر روز با زبان‌های گوناگون دنیا برنامه‌های تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی در سیارت دولت دوشنبه خانه امید و فتح غروب صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و اجتماعی فروغ معرفت راهنمای ما تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум нанагони азиз. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. истиқлоли давлатӣ гаронарзиштарин неъмат, ифтихору номуси ватандорӣ ва нишони возеҳи ҳувияту худшиносии миллист. дар шароити кунунӣ муҳимияти ин ганҷинаи муқаддас бештар гардида, ҳифзи он дар раванди пурпечтоби ҷаҳонишавӣ аҳамияти хосаро касб кардааст. шарҳи ҳамкорони мо. استقلالیت همچون رکن اساسی دولتداری و بقای ملت به حساب می رود. باعث افتخار است که زیاده از 13 ساله می شود که ملت تاجیک این نعمت گران ارزش را دارا می باشد و با راهبری فرزند فرزانه ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به سوی آینده درخشان گام های استوار می گذارد. امروز تحکیم استقلال دولتی، صلح و آسایشتگی در همه گوشه و کنار مملکت پابرجا است و مردم با یک روحیه سازنده و افتخار بلند وطنداری برای زندگی شایسته خویش مهنت میکنند و برای به نسل‌های آینده همچون یک دولت آباد و آزاد به میراث گذاشتن کوشش مینمایند. در شرایط جهان معاصر که هر لحظه تغییر می‌یابد، حفظ استقلالیت و قدرشناسی آن وظیفه مقدس هر یک شهروند بیداردل به حساب می‌رود. زیرا دولتی که آزاد است می‌تواند نسل‌های خود را با روحیه وطن‌دوستی، خودشناسی و غرور ملی تربیت نماید. آن ارزش‌های ملی که در جمهوری تاجیکستان هست امروز از جانب جهانیان پذیرفته می‌شوند و همچنین آن تشبس‌هایی که از جانب راهبریت عالی کشور اقدام کرده می‌شود در سطح بین‌المللی حتی همه‌ساله در سطح سازمان ملل متحد قبول کرده می‌شوند. ما باید در نهاد نسل‌های نورس جا کنیم تا ارزش‌های ملی از جمله استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را پاس دارند و به آینده ها نیز پاک و به آلایش برسانند. در طول تاریخ آرزوی هر یک ملت داشتن وطن آزاد و آباد و سرنوشت مستقل سیاسی بود و هست. زیرا هرگاهی که از استقلالیت سخن می رود پیش از همه مفهوم آزادی، خودشناسی و افتخار ملی در ذهن هر یک نفر جلوه‌گر می شود. استقلالیت این رمز هستی دولت، اساس وحدت ملی و زمینه رشد و نموی تمام ساحه‌های حیات جامعه می باشد. چنین شکل دولتداری و دولتسازی در دنیا بی‌نظیر است و تاجیکستان یکی از آن کشورهای به حساب می رود که با شرافت استقلالیت توانست همچون یک دولت ملی که در اساس تاریخش، در اساس همون ارزش‌های ملی گذشتگانش، در اساس همون آرمان نیاکانش دولتش را در پای اینها بنیاد نموده است، تاجیکستان عزیز به حساب می رود. برای ملت تاجیک استقلالیت نه تنها مرحله نوی تاریخی است بلکه آغاز حیات اصالت ملی، فرهنگ قدیمه و ارزش‌های دولتداری باستانی می باشد. از روزهای نخستین صاحب استقلالی ملت ما با راهنمایی‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهت تحکیم پایه‌های دولتداری، حفظ صلح و ثبات و رشد اجتماعی و اقتصادی تلاش‌های پیگیرانه کرده است. به نظر کارشناسان برای تحکیم استقلالیت، سرجمعی مردم و آینده درخشان وطن ضرور است که
هر یک شهروند کشور با حس بلندی وطندوستی، وحدت و همدیگرفهمی، علم و معرفت و مهنت صادقانه برای آبادی و پیشرفت دولت سهم ارزنده خود را گذارد. برای ما جوانان استقلالیت یک روحیه خیلی بلند داد و برای جوانان تمام درهای انکشاف، تمام درهای فعالیت، تمام درهای خوشبختی و سعادتی زندگی و روزگاری تمام جوانان را امروز باز کرده است و با شرافت استقلالت امروز ما توانستیم که نه تنها در سیاست داخلی موقع خود را پیدا کنیم و بلکه در سیاست منطقه‌ای و جهانی تاجیکستان با یک کشور مترقی صلح‌خواه و صلح‌جو امروز مشرف گردیده ایستاده است. این پیش از همه در پی این همه زحمت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت محترم امام ولی رحمان نهفته است و همزمان مردم زحمتکش تاجیک که در اطراف پیشروی معظم ملت امروز همگان جمع آمدیم و با باوری کامل به ایشان امروز ما توانستیم که جمهوری تاجیکستان را به این سطح و به این ترقیات آورده رسانیم. در همه دور و زمان استقلالیت نه تنها افتخار بلکه مسئولیت نیز به حساب می رود. مسئولیتی که به دوش هر یک فرزند وطن واگذار شده است تا آن را پاس دارد، رشد دهد و به نسل‌های آینده با شرف برساند. اسماعیل صاحب نظریان، بهادر قربان، اخبار. бо наздик шудани оғози соли нави таҳсил дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат омодагиҳо идома доранд. Дар ин самт дар шаҳри Душанбе бахусус дар ноҳияи Шоҳмансур тадбирҳои зарурӣ амалӣ шуда истодаанд. ҳоло раванди қабули хонандагони синфи якум тибқи барномаи электронии дониш фаъолона пеш меравад. шаҳри бештар дар гузориши ҳамкоронамон. ба хотири дар сатҳи зарурӣ истиқбол намудани рӯзи дониш дар кишвар омодагиҳо дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шудааст. аз ҷумла маорифчиёни ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе дар ин самт пешдастӣ нишон дода тамоми 40 муассисаи таълимии ҳудуди ноҳияро пурра омода намуданд. таъмиру рангубори бинои асосиву иншооти ёрирасон, сабзгардонии атрофи муассисаҳо, муҷаҳҳазсозии утоқҳои фаннӣ ва амсол ба ин аз тадбирҳое буданд ки то имрӯз сомон ёфта аз омодагии хуби муассисаҳои таълимии Шоҳмансур дарак медиҳанд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 102 ноҳия аз ҷумлаи онҳо мебошад ки тамоми синфхонаҳо муҷаҳҳаз гардонида шуда дар ин самт ягон монеа вуҷуд надорад. дар ин ҷо ҳоло қабули хонандагон ба синфи як идома дорад ки он тариқи барномаи муосири Е-дониш амалӣ мегардад. аллакай таъмири ҷорӣ дар муассисаи таълимӣ пурра ба анҷом расидааст. ҳолати омодабошӣ аллакай ба охир расидааст ва ҳоло қабули синфи як дар муассисаи таълимӣ тариқи барномаи электронии Е-дониш ба роҳ монда шудааст ки барномаи электронии Е-дониш дорои унсурҳои мухталиф мебошад ки ин пеш аз ҳама дорои ҷадвали электронӣ, рӯзномаи электронӣ ва инчунин тариқи автоматӣ SMS паёмак ба волидайни хонанда фиристода мешавад. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 31 ноҳия вазъи омодагӣ ба соли нави хониши солҳои 2025-2026 шакли дигар дорад. дар ин ҷо тамоми мушкилотҳои қаблӣ пурра бартараф гардида барои қабули хонандагон ба дарс имкониятҳои фароғ муҳайё шудааст. таъмин шудани муассиса бо китобҳои нави дарсӣ ва рафъи мушкилотҳои ҷойдошта дар ин самт аз дастовардҳои дигари мактаб дар соли нави хониш дониста мешавад. мо бо пуррагӣ гуфта метавонем ки муассисаи таълимӣ барои соли таҳсили нав пурра омода аст, зеро норасоии китобҳои дарсие ки дар соли гузашта буд имсол бо пуррагӣ таъмин аст. норасоии китоб умуман вуҷуд надорад. адабиётҳое ки ба хонандагон низ дастрас мешаванд ҳам электронӣ ва ҳам китобҳои дарсӣ, китобҳои бадеӣ омода аст ва мо боварӣ дорем ки соли нави таҳсилро хеле хуб пешвоз мегирем. дар маҷмӯъ дар шаҳри Душанбе ҷиҳати истиқбол аз рӯзи дониш чораҳои мушаххас амалӣ гардида тамоми муассисаҳои таълимӣ барои қабули хонандагон омодаанд. яъне ин маънои онро дорад ки маорифчиёни шаҳри Душанбе бобати дар сатҳи зарурии истиқболи соли нави таҳсил ҳанӯз нимаи дуюми моҳи июл корҳои таъмиру таҷдидро оғоз карда то ба имрӯз аллакай пурра омодаанд. дар мамлакат даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китобаст оғоз гардид. дар ин марҳилаи озмун ғолибони даври дуюм байни ҳам сабқати зеҳнӣ намуда маҳорату малакаи худро дар назди аъзои ҳакамон месанҷанд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд.
در مراسم افتتاح دور شهری آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است، هیئت حکمان دور شهری آزمون و غالبان دور ناحیوی آزمون از ناحیه‌های پایتخت اشتراک نمودند. آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 2 ینور سال 2025 میان تربیتگیرندگان و خوانندگان مؤسسات تحصیلاتی تا مکتبی و میانه عمومی و دانشجویان مؤسسات تحصیلاتی میانه و عالی کسبی بعد از مؤسسات تحصیلاتی کسبی کلانسالان و نمایندگان کسب و کار گوناگون با مقصد بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، تقویت نیروی ذهنی، دریافت چهره‌های نوی سخنور و سخندان، ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی و فرهنگی، انکشاف قابلیت ایجادی، تحکیم احساس خودشناسی و خودآگاهی، تکمیل ذخیره لغوی و تقویت جهانی معنوی گذرانده می شود. اظهار داشتند مسئولین ضمن برآمد خود. در روز اول برگزاری دوره شهری آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است، اشتراکچیان در 4 نامیناسیون میانی هم سبقت نمودند. در دوره شهری آزمون غالبان دور ناحیوی از ساختار و تشکیلات و مؤسسه‌های گوناگون پایتخت اشتراک میکنند. من از سن 4 سالگی برای خواندن شعر و افسانه‌ها شوق پیدا نمودم. پدر و مادرم، مادر کلانم و معلمم و من اشتراک در این آزمون کمک رسانیدند. من با ذوق بلند 4 عدد داستان، 12 عدد پارچه‌ها از آثار منظوم شاعران برجسته کلاسیکی، 50 عدد لطیفه، 50 عدد تزگویک، 50 عدد افسانه، 70 عدد ضرب المثل و مقال، 120 عدد چیستان‌ها، 125 عدد شعر و زیاده از 2200 مصرع شعر از خود کردم. باید گفت که در آزمون اهالی کشور از جمله خوانندگان مؤسسات تحصیلاتی میانه عمومی و ابتدایی کسبی، دانشجویان مؤسسات تحصیلاتی میانه و عالی کسبی، بعد از مؤسسات تحصیلاتی عالی کسبی، اسپیرانت‌ها، دکتراندها، خادمان علمی، آموزگاران همه از نهادهای تحصیلات، کارمندان فرهنگ و صنعت، کلانسالان و نمایندگان کسب و کار گوناگون اشتراک کرده میتوانند. یک شخص تنها در یک نامیناسیون اشتراک کرده میتواند. شرط‌های تشکیل و برگزاری آزمون از جانب کمیسیون آزمون نظارت کرده می شود. در وقت بهاگذاری و خالگذاری به مهارت خواندن و حساب کردن برتری داده می شود. اشتراکچی آزمون به هیئت حکمان مهارت ملکه، قابلیت خواندن و از خود کردن آثار ادیبان را پیشنهاد می‌نماید. من جمعه و شایسته خواننده صنف 4B گیمنازیای رقمی 1 برای خوانندگان با لیاقت شهر دوشنبه می باشم. من طول 3 سال می شود که در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک می نمایم. من زیاده از 400 اثر، 4000 مصرع شعری، 200 پند، 200 چیستان، 200 ضرب المثل و 100 غزل از بر نموده ام. من سراول از آموزگار خود امینو و گلنوره یوسپوونا خیلی منتدار هستم که به من در این آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است کمک رسانیده اند. هدف اساسی برگزاری آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، تقویت حافظه فرهنگی، دریافت چهره‌های نوی سخنور و سخندان، تحکیم احساس خودآگاهی خودشناسی، بازگرداندن ذخیره لغوی، تقویت جهانی معنوی و فعالگردانی دایره زباندانی میان قشرهای مختلف جامعه از جمله خوانندگان و دانشجویان همه از نهادهای تحصیلات، اینچنین دیگر شهروندان مملکت دانسته می‌شود. дар донишгоҳи давлатии данғара даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст оғоз гардид. масъулин дар ифтитоҳ довталабону ҳакамонро бо шартҳои озмун шинос намуда таъкид доштанд ки барои дар сатҳи баланди ташкилӣ ва шаффоф доир шудани озмуни мазкур ҳама шароитҳои лозима фароҳам мебошад ва иштирок дар он озод аст. зикр гардид ки бо ташаббусу дастгириҳои бевоситаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар қатори самтҳои гуногуни илму маърифат ба соҳаи китобдорӣ низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шуд. дар даври вилоятии озмуни мазкур 1161 нафар довталаб аз ҳама шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон иштирок намуда аз рӯи 4 номинатсия байни ҳам рақобат намуданд. мувофиқи нақша озмун то 20 августи соли ҷорӣ идома ёфта беҳтаринҳо ба даври ҷумҳуриявӣ роҳ меёбанд. соли сеюм аст ки ман дар ин озмун иштирок мекунам ва ҳар дафъа ҳар сол боз як чизи наве барои худам мегирам. дар ҳақиқат ҳамаи ҳамон озмунҳое ки бо амри пешвои муаззами миллатамон президенти ҷумҳурии муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва алахусус амин озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст нишон дод ки ҷавонони мо ва қариб ки ҳамаи қишри ҷомеаи имрӯзаи тоҷикистон рӯй ба маърифат гардонданд, китобхон шуданд, сухандон шуданд, бо тарбия, бо маърифат, бо маданият аксарият боз ба ҳамин рӯй оварданд.
дар рӯзи аввали озмун довталабон аз ноҳияи кушониён ва шаҳри норак ширкат варзида донишу маҳорати худро аз рӯи номинатсияҳои озмун дар назди аъзои ҳакамон санҷиданд. Аз шавқу рағбати баланди иштирокчиён маълум гардид ки ҷараёни озмун хеле ҷолиб ва таъсирбахш буд. Довталабон ки аксарияташонро хонандагони муассисаҳои таълимӣ ташкил медод, мазмуну муҳтавои китобҳои хондаашонро бо як самимияти хос шарҳ медоданд. من خواننده صنف ششم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 40 ناحیه کشانیان. من در این آزمونی با شکوه که نام گرفته است فروغ صبح دانایی کتاب است از نومیناسیون ادبیات جهان اشتراک می‌ورزم. من می‌خواهم هنر و مهارت دانش و ملکه خود را صیقل دهم. من بسیار پاوست‌ها، رمان‌ها، حکایه‌ها، شعرها و افسانه‌ها را از بر نمودم. من سیدعلی و نورانگیز خواننده صنف سی مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 8 ناحیه دنقره میباشم. سال دوم است که در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است از روی نامیناسیون خواندن و اجرا کردن آثار ادیبان معاصر تاجیک اشتراک می‌ورزم. من زیاده از 50 غزل، 250 بیت از نوع‌های دیگری شعری، 60 رباعی دو بیتی، 4 داستان، 5 رمان، 6 پوست و 40 حکایه را از بر نمودم. من مجید شهریار خواننده صنف پنجمی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 شهر نارنج میباشم. من در این آزمون از روی نامیناسیون ادبیات کودکان نورسان و آثار شفاهی اشتراک کردن میخواهم. من زیاده از 3500 مصرع شعر، 60 چیستان، 52 اثر، 60 حکایه، 50 افسانه، 40 لطیفه، 60 تزگویک و 75 را از بر نمودم. من میخواهم که در این آزمون سزاوار جای نمایان گردم. мавриди зикр аст ки мусоидати фаъоли ин ташаббуси созандаи пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон яъне роҳандозӣ гардидани озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст баҳри баланд бардоштани завқи китобхонӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвариву сухандонӣ, арҷ гузоштан ба арзишҳои милливу фарҳангӣ ва инкишофи қобилияти эҷодӣ, таҳкими эҳсоси худшиносӣ, ғанӣ гардонидани захираи луғавӣ, тақвияти ҷаҳони маънавӣ ва баландгардонии доираи забондонӣ миёни қишрҳои мухталифи ҷомеа аз ҷумла хонандагону донишҷӯёни ҳама зинаҳои таҳсилот ва шаҳрвандони кишвар тӯли чанд соли охир бар аъло мушоҳида мегардад. Маҳастӣ Фирӯззода ҳамагӣ 7 сол дорад ва дар даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст ҷои дуюмро сазовор шудааст. Инак дар даври сеюми озмун аз рӯи номинатсияи адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ донишу маҳорати худро ба ҳайати ҳакамон муаррифӣ менамояд. пеш аз оғози марҳилаи сеюм маҳастӣ дар толори китобхонаи вилоятии оммавии ба номи Тошхоҷа Асирӣ ҳамоно мутолиаро идома медод. маҳастӣ бовар дорад ки дар ин даври озмун ҷои якумро соҳиб мешавад. من زیاده از 2000 مصرع شعرهای بچگانه، غزلها از ادبیات کلاسیک تاجیک، شعرها از ادبیات معاصر تاجیک، یک داستان، زیاده از 100 چیستان، زیاده از 100 ضرب المثل و مقالها، زیاده از 100 تزگویک، 50 افسانه، 50 لطیفه، 50 حکایه از یاد نمودم. дар маросими расмии оғози даври сеюм намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд, вазорати маориф ва илм, ҳайати ҳакамон ва падару модарон иброз доштанд ки озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст яке аз иқдомҳои беназири президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда имкон дод ки ҳазорон нафар наврасону ҷавонон ва кормандони касбу кори гуногун ашъор ва эҷодиёту таълифоти шоирону нависандагони ватанию хориҷиро мутолиа карда ҷаҳони маънавии худро боз ҳам ғанӣ гардонанд. тамоми қишрҳои ҷомеа дарк карданд ки ягона роҳе ки инсониятро ба дурахшонӣ, ба равшани фикр, андеша, ба зиндагии пурра саодат мерасонад, ин хондани китоб аст, хондани китоб аст, хондани китоб аст. имсол дар даври озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст 1114 нафар аз рӯи 4 номинатсия адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ, адабиёти классикии тоҷик, адабиёти муосири тоҷик ва адабиёти ҷаҳон донишу маҳорати худро ба ҳайати ҳакамон муаррифӣ менамоянд. барои баргузор намудани даври сеюми озмуни мазкур дар китобхонаи вилоятии оммавӣ ба номи Тошхоҷа Асирӣ шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. ҳакамон донишу малакаи ҳар нафарро санҷида аз байни онҳо беҳтаринҳоро барои иштирок дар даври чорум интихоб мекунанд.
امسال بار اول در این آزمون یک نوگیری وارد کرده شد که برای هر یک نامیناسیا تالاری الهیدی نمایشی تأسیس یافت و استادان، پدران، مادران، هر کسی که مخلص داوطلب است رفتی بر جواب شاگردش، فرزندش را به واسطه تماشا میکند. باور میکنیم که این عامل هم برای شفافیت آزمون مساعدت خواهد کرد. برگزاری آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است به وسیله نمودن جهانبینی، آگاهی از تاریخ و تمدن و درست به راه ماندن معاشرت و مناسبت اهل جامعه روانه شده است. در آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است از روی نامیناسیون ادبیات کودکان و نورسان با آثار شفاهی اشتراک نموده ایستادم. من زیاده از 1000 مصرع شعر و چیستان و افسانه ها از یاد نمودم. باوری دارم که در این آزمون جای یکم را اشغال میکنم. برگزاری آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است دوام 7 سال آخر اثبات کرد که آن سرچشمه بزرگ معنویات بوده ادراک و معنویات ملت را تقویت میبخشد. زیرا با اعلان گردیدن آزمون نه تنها توجه اهل علم و ادب، مکتب بچگان و دانشجویان به مطالعه کتاب بیشتر گردیده است، بلکه آن پکان جدی برای به کتاب رو آوردن قشرهای دیگری جامعه گردید. даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст барои ғолибони даври дуюм аз шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ оғоз гардид. ин марҳилаи озмун аз 11 то 14 август дар китобхонаи марказии шаҳри ҳисор баргузор карда мешавад. зимни маросими кушодашавии даври сеюми озмуни фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст иброз гардид ки барои дар сатҳи баланд ва мувофиқи талаботи низомномаи озмун баргузор шудани он ба иштирокчиён тамоми имкониятҳои зарурӣ фароҳам оварда шудааст. ҳамаи он иштирокчиёне ки дар даври дуюми озмуни мазкур дар шаҳру ноҳияҳо ғолиб дониста шудаанд акнун дар даври сеюм иштирок хоҳанд кард. ҳоло давталабони озмун дар 4 номинатсия адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ, адабиёти классикии тоҷик, адабиёти муосири тоҷик ва адабиёти ҷаҳон вобаста ба гурӯҳҳои сину соли муайян маҳорату малакаи суханварию сухандонӣ ва нерӯи зеҳнии худро месанҷанд. ҷиҳати таъмини шаффофияти озмун фаъолнокии ҳар як иштирокчӣ аз ҷониби аъзоёни ҳакамон дурусту дақиқ санҷида мешавад. дар вақти холгузорӣ ба миқдори асарҳои хондашуда мухтасар баён кардан, дарки мазмуну муҳтавои асар, хониши ифоданок, шарҳу тавзеҳи калимаҳо бартарӣ дода мешавад. дар рӯзи аввали баргузории даври сеюми озмуни фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст аз баромадҳои иштирокчиён аён гардид ки онҳо ба китобу китобхонӣ шавқу завқи баланд доранд ва барои иштирок дар ин марҳила бо тайёрии ҷиддӣ омадаанд. соли гузашта дар озмуни ҷумҳуриявӣ фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст то даври ҷумҳурӣ рафта сазовор ҷой нагаштам ва роҳ афтода намешавам ва ин сол ҳам бо тайёрӣ зиёд омадам ва мехоҳам ки сазовора ки аз ҷойҳои намоён гардам. озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст бо мақсади баландбардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти нерӯи зеҳнӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, таҳкими эҳсоси худогоҳию худшиносӣ, такмили захираи луғавӣ, тақвияти ҷаҳони маънавии сокинони мамлакат гузаронида мешавад. маврид ба зикр аст ки ғолибони даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст ба даври ниҳоӣ роҳхат мегиранд ва нафароне ки дар даври ҷумҳуриявӣ ғолиб дониста мешаванд ҷои якум бо 70 000 сомонӣ, ҷои дуюм бо 50 000 сомонӣ, ҷои сеюм бо 40 000 сомонӣ ва гирандаи шоҳҷоиза бо 140 000 сомонӣ сарфароз гардонида мешаванд. агар дар солҳои аввали соҳибистиқлолӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон 10 номгӯи маҳсулоти саноатӣ истеҳсол мешуд, ҳоло ба 70 номгӯй расидааст. айни замон танҳо дар шаҳри Хорух 54 корхонаи коргоҳи саноатӣ намудҳои гуногуни маҳсулот ба бозор пешниҳод мекунанд. гузориши ҳамкорони мо. ин сангҳо аз ноҳияи шуғнон дастрас ва дар шаҳри Хорух коркар карда шуда ҳамчун масъолаи сохтмонӣ ба бозор пешниҳод мегардад. дар доираи татбиқи ҳадафи чоруми стратегии ҳукумати кишвар ворид намудани технологияи нав имкон фароҳам овард ки саноат дар шаҳри Хорух ба таври намунавӣ рушд намояд. масалан танҳо дар соли 2025 аллакай 12 корхонаву коргоҳи нави саноатӣ дар шаҳри Хорух мавриди истифода қарор гирифтааст. таъсиси корхонаҳои саноатӣ имкон фароҳам овард ки ашёи хоми маҳаллӣ ҳарчи бештар кор кард ва талабот аз ҳисоби истеҳсолоти худӣ қонеъ гардонида шавад.
рушди намунавии саноат дар шаҳри хоруқ давоми чанд соли охир ба дастгирию таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар ва татбиқи имтиёзҳо нисбат ба фаъолияти намояндагони бахши хусусӣ марбут дониста мешавад. ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар соли 2020 дар шаҳри хоруқ 36 миллиону 12,3 ҳазор сомониро ташкил менамуд. ин нишон дод дар соли 2024 ба 53 миллиону 697,7 ҳазор сомонӣ баробар шудааст, ки нисбат ба соли 2020 17 миллиону 685,4 ҳазор сомонӣ ё 150% зиёд мебошад. طبق معلومات رشد صنعت در 6 ماه اول سال 2025 در شهر خروق در سطح 120% تامین شده است. وارد کردن تکنولوژی معاصر و دستگیری صاحبکاران هوسمندی را برای کارکرد اشیاء خام محلی تا سطح نهایی افزون نموده است. محصولات رو استحصال میکنیم که به سلامتی انسان ضرر ندارد، فقط فایده داشته باشد. یگان علاوگی شیمیایی ندارد، حتی شکر هم ندارد، روغن ندارد، آب ندارد. این یک توت خودش یک میوه نادر است که خودش هم شکر دارد، هم همه ویتامین هایی که برای جسم انسان ضرور هستند دارند. حاضر ما از 12 تا 13 نمود محصولات تیار کرده ایستادیم. ҳамагӣ давоми чанд соли охир саноати шаҳри хоруқ ба яке аз самтҳои асосии фарогирандаи шаҳрвандон ба ҷои кори доимӣ шароит барои афзоиши истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот ва ғанисозандаи имкониятҳои иқтисодӣ табдил ёфтааст. Масалан, таъсиси коргоҳи коркардкунандаи гиёҳҳои шифобахш дар шаҳри хоруқ ҳавасмандии шаҳрвандонро барои истифодаи доруҳои табобатӣ истеҳсол намудаи мутахассисони тоҷик зиёд гардонидааст. در دوره حاضره جمعیت سخامی شکلش شده و سین زیاده از 35 نمود محصولات از گیاه‌های شفابخش بدخشان استحصال میکنند که این 100% از گیاه‌های از جهت اکولوژی تازه ما محصولات رو تیار میکنیم. تجربه نشان داد که توجه خلق بسیارتر به گیاه‌های شفابخش زیاد شده است چون که این برای درمان بخشیدن بسیار نتیجه بخش است. саноатикунонӣ бо суръат ҳадафи чороми стратегии ҳукумати кишвар маҳсуб меёбад. дар заминаи татбиқи ин ҳадафи стратегӣ таъсиси коргоҳу корхонаҳои саноатӣ бештар шудааст. масалан, танҳо дар нимсола якуми соли 2025 дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон 45 коргоҳу корхонаҳои нав бо 360 ҷойи корӣ ба истифода дода шудааст. нишондодҳо собитгари рушди намунавии саноат унвон мешавад. соли 2020 дар шаҳри хоруқ 21 коргоҳу корхонаи саноатӣ фаъолият менамуд. ҳоло бошад шумораи коргоҳу корхонаҳои саноатӣ ба 55 расидааст. дар соли 2025 нисбат ба соли 2020 шумораи коргоҳу корхонаҳои саноатӣ дар шаҳри хоруқ 34 адад зиёд шудааст. дар замони соҳибистиқлолӣ шумораи умумии корхонаҳои саноатӣ аз 13 ба 183 расидан далели рушди саноат дар бадахшон маҳсуб меёбад. ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар ин вилояти кишвар соли 2024 ба 307 миллион сомонӣ баробар шудааст, ки нисбат ба соли 1993 5 баробар зиёд аст. طبق ҳадафҳои мушаххас аз рӯи натиҷагирӣ ва таҳлилҳо рушди дучанди саноат пешгӯӣ мегардад. ҳадафи чорум стратегии мамлакат яъне саноаткунонӣ бо суръати кишвар дар шаҳри хоруқ ба таври зарурӣ татбиқ гардида истодааст ва дар 3 соли охир дар шаҳри хоруқ беш аз 32 корхонаи нави саноатӣ бунёд гардиданд. танҳо дар нимсолаи якуми соли 2025 дар шаҳри хоруқ боз 12 корхонаи нави саноатӣ таъсис дода шуданд ва ҳаҷми истеҳсолоти маҳсулоти саноатӣ бошад ба 29 миллиону 669 ҳазор сомонӣ баробар гардид, ки ин нисбат ба соли гузашта 120% зиёд мебошад. имкониятҳо заминаи рушди минбаъда маҳсуб меёбанд. акнун дар шаҳри хоруқ самти фаъолияти соҳибкорон васеъ шуда ашёи хомро то сатҳи ниҳоӣ кор карду ба бозор маҳсулоти босифат пешниҳод мекунанд. ин раванд дар 3 соли охир бештар шудааст. метавон инро аз натиҷаи фаъолияти корхонаҳои навтаъсис мисол овард. корхонаи мо 9 намуд маҳсулотро тайёр мекунад. аз гӯшти қутус, аз гӯшти мурғ. дар бозор маҳсулоти мо талаботи бисёр дорад. мо дар мурғоб хоҷагии фермерӣ, қутуспарварӣ дорем. ай мурғоб гӯшт оварда иҷо ҳасиба тайёр мекунем.
صنعت محرک اساسی اقتصادیات محسوب می‌یابد. نسبت به سال 2020 در سال 2024 150% زیاد شدن استحصال محصولات صنعتی در شهر فاروق دلیل تطبیق هدف‌های استراتژی و پیشرفت این سمت اقتصادیات کشور محسوب می‌یابد. پیشرفت این بعد در دایره تطبیق هدف‌های حکومت کشور تامین و نشاندادهای اموری رشد دوچند را تجسم خواهند نمود. نوروزشاه عزیزالله اسکندر سعید، فاروق، اخبار. нишондиҳандаҳо дар ҳама бахшҳои соҳаи кишоварзӣ назаррасанд. ҳукумати мамлакат ҳанӯз аз солҳои нахустини соҳибистиқлолӣ ба рушди соҳаи кишоварзӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, дар заминаи дастгириҳои пайваста рушди воқеии соҳа таъмин гардид. гузориши ҳамкорони мо. сатҳи таъминот беҳтар ва шумораи ҷойҳои корӣ афзоиш. ҳукумати мамлакат ҳанӯз аз солҳои нахустини соҳибистиқлолӣ барои рушди соҳаи кишоварзӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, дар заминаи дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва заҳмати марди деҳқон рушди воқеии соҳа таъмин гардид. ба мақсади самаранок ва оқилона истифода намудани заминҳои корам, боғу тогзорҳо ва дигар намуди заминҳо таҷдиди хоҷагиҳо гузаронда шуд, ки дар баъзаи ин хоҷагиҳои калонҳаҷм хоҷагиҳои деҳқонӣ, хоҷагиҳои фермерӣ, хоҷагиҳои инфиродӣ ва оилавӣ ташкил карда шуд, ки албатта ин ба ҳам барои рушди соҳаи кишоварзӣ ва ҳам барои беҳтар намудани сатҳи зиндагии мардум ва дар ин васила афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли кишоварзӣ ва ба содирот маҳсулоти кишоварзӣ мусоидат намуд. омори муқоисавӣ нишон медиҳад, ки маҳз истиқлолият ва басоиби аслӣ додани замин шароит фароҳам овард, ки дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ҷумҳурӣ истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ афзоиш ёбад. аз меҳнати садоқатмандона ва муносибати дилсӯзона ба замин дастурхони сокинон пурнозу неъмат ва сатҳи некуаҳволиашон сол то сол беҳтар гардид. дар доираи дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар солҳои истиқлоли давлатӣ ба соҳаи кишоварзӣ бештар аз 30 намуд имтиёзу сабукиҳо дода шудааст. дар заминаи сабукиҳои андозӣ баъзеи модди техникии хоҷагиҳо мустаҳкам гардида, бо ворид ва дастрас гардидани техникаҳои кишоварзӣ меҳнати дастӣ марҳила ба марҳила кам гардид. ҳукумати мамлакат ҳанӯз аз солҳои истиқлолияти давлатӣ дар баробари дигар соҳаҳои кишоварзӣ ба самти механикунонӣ низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир кард. мукаммал шудани баъзаи моддии техникии хоҷагиҳо имкон дод меҳнати дастӣ марҳила ба марҳила аз байн бардошта шавад. дар ин баробар амалӣ гаштани барномаҳои соҳавӣ имкон дод шумораи техника ва мошиналотҳои кишоварзӣ зиёд гардад. рушди соҳаи боғдорӣ, қонеъсозии талаботу зиёд гардидани иқтидори содиротии мамлакат маҳз дар натиҷаи қабули барномаҳои рушди соҳаи боғу токпарварӣ амалӣ гардид ва аз ин ҳисоб шумораи ҷойҳои корӣ афзоиш ёфт. дар ин самт яке аз дастовардҳои хеле муҳим афзудани истеҳсоли мева ва зиёдшавии иқтидори содиротии мамлакат аст. қабул карда шуд, ки дар заминаи ин барнома аз як тараф майдони боғот зиёд карда шуд, боғҳои кӯҳнае ки солҳои пешин бунёд карда шуд барои иваз намудан, яъне решакан карда шуд ва боғҳои нав дар баъзеи инҳо бунёд карда шуд ва инчунин дар асоси ин барномаҳо боғҳои нави интенсивӣ ки мақсади асосӣ ба содирот нигаронда шудани меваҳо мебошад, яъне бунёд карда шуданд. чорводори қисми таркибии соҳаи кишоварзӣ буда, аҳолиро бо гӯшту шир, равған ва саноатро бо ашёи хом ва дигар маводи зарурӣ таъмин менамояд. аз ин рӯ дар даврони соҳибистиқлолӣ аз ҷониби ҳукумати мамлакат ба ин соҳа низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардид. саршумори чорвои калон ки асоси таъмини корхонаҳои саноатӣ бо ашёи хом мебошад, зиёд ва маҳсулнокӣ баланд бардошта шуд.
دستگیری پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و حکومت جمهوری تاجیکستان ساحه چروداری جمهوری با یک قطار دستاوردها نایل گردید. قرارها قبول گردیدند که برای رونق یافتن ساحه چروداری یک تکان جدی بخشیدند. چروداران از سرشمار به صفت گذاشتند که این امکانیت می‌دهد که امنیتی اوضاع‌قواری کشور را تامین نماییم. از تحلیل آمار مقایسوی ساحه کشاورزی برمی‌آید که همساله با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان مخصوصاً زیر راهنمایی‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نشاندهنده‌های استحصالی ساحه تدریجاً افزایش می‌یابد. این نشاندهنده از سهم بزرگ کشاورزان مملکت در روند رسیدن به یکی از هدف‌های استراتژیکی حفظ امنیت اوضاع‌قواری مملکت شهادت می‌دهد. با مقصد استفاده ثمرناک هر یک قطعه زمین در اطریاد ریاست قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستانی بدخشان خواجگی یاری رسان تأسیس یافت. این اقدام قدم استوار در غنی گردانیدن سبد استعمالی در واحدهای حربی میباشد. شهر تاج‌نیسای فیض‌الله بیگ. در اساس دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید با استفاده ثمرناک و مقصدناک هر یک وجب زمین کورم در اطریاد ریاست قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان مستقر در شهر خوروغ اولین بار خواجگی یاری رسان تأسیس یافت. موضعی که قبلا همچون جای پرتو استفاده میشد پورا آباد گردیده به میدان کشاورزی تبدیل یافت. در 4 قطعه زمین که از ترکیب عمومی خواجگی عبارتند بار اول کشت زراعت‌های گوناگون از قبیل کدو، پمیدور و بلغاری و دیگر سبزوات به راه مانده شد. امسال نشونمای زراعت‌ها در سطح خوب قرار داشته حاصل دلخواه به دست آورده می شود. به گفته مسئولین عین حال زراعت‌ها در مرحله نشونمای فعال قرار دارند و پس از انجام موسم از هر یک کدو تا 50 کیلوگرم حاصل گرفتن ممکن خواهد بود. ما تصمیم گرفتیم که یک قیده‌ای که بکار خوابیده بود سال‌های زیاد از کشت مانده بود ما در یک جایی با کارمندان شفاخانه حربی خوروغ توانستیم در یک مهلت خیلی کوتاه برای غنی گرداندن دسترخوان های شخصی تامین نمودن های شخصی با سبزوات‌های تر تازه هم منطقه را آباد کردیم. از حساب نساس آبکش از زمین دریا آب کشیدیم، همین زمین را آماده کردیم با تشکیل خواجگی داری. ما امروز به همین نتیجه نایل گردیدیم. ما در حقیقت کش کردیم از اول سال محصولات کدو که در اینجا شما میبینید این از تخمی همین کدو از ناحیه سپیتامین ولایت سوق دسترس کردیم. غیر از این در اینجا بویمجان، قلمفور بلغاری، قلمفور تیز، پمیدور و عموما محصولات و سبزوات‌هایی که برای خود شفاخانه حربی برای شخصی لازم است ما کش کردیم و امروز شما حاصل رو دیده که خیلی خوب است حاصل در اینجا. ما هم غیر از این نهال‌های سویا افغان و میوه دهنده رو از شهر دوشنبه دسترس کردیم. در اینجا نهال‌های آلو، آلوچه، توت، زردآلو و دیگر نمود درخت‌ها رو ما دسترس کردیم که امروز خیلی در نشو نما هستند. مقدار زیاد اونها علاقه چسبیده است، ثبت شده است. سال‌های آینده اینها درخت‌های اینتنسیوی هستند. در سال‌های دوم سوم میتوانند که حاصل دهند اینها. تخمی زراعت از ناحیه اسپیتامین دسترس گردیده پرورش آن به غنی گرداندن سبد استعمالی حیات شخصی و سربازان قسم حربی مساعدت می‌کند. همچنین با تشبث میرزازاده نجم‌الدین مرغخانه تأسیس یافت که عین حال تعداد زیاد مرغ و مرغابی در آن پرورش می‌یابد. این اقدام به تامین نمودن حیات شخصی با گوشت و تخمی روانه گردیده است. در قسمت دیگر زمین که سالهای پیش بیکار می‌ایستاد کشت ریحان، کبودی، بادرینگ، شبیت، قلمفور بلغاری، پیاز، گشنیز، اکراب، ماش و دیگر نوع‌های سبزوات راه اندازی شده نشونمای آنها نیز خوب به راه مانده شده است و انتظار می‌رود حاصل فراوان می‌دهد. ما اطمینان کامل داریم که حاصل خیلی فراوان است در اینجا. از کدو هم حاصل فراوان گرفتن می‌توانیم. غیر از این هر روز ما در خوراک سربازا همراه می‌کنیم. حاصل به حد خوب است در این منطقه و آینده نیت داریم که همین زمین را وسیع‌تر کنیم، همین محصولات را زیادتر کنیم و هیئت شخصی را با محصولات و سبزوات تر تازه خواجگی نزد یاریرسان قسم حربی تامین نماییم. این اقدام نمونوی دلیل روشن تطبیق عملی هدف‌های استراتژیکی دولت در سمت استفاده عاقلانه زمین و تامین امنیت اوضاع‌قواری قسم‌های حربی میباشد. خواجگی نفت تأسیس نه تنها به احتیاجات داخلی جوابگو خواهد بود بلکه همچون نمونه عبرت برای دیگر واحدهای نظامی خدمت خواهد کرد. مسئولین نقشه دارند میدان کشت را وسیع نموده طلبات خدمتچیان حربی، سربازان و افسران را با محصولات
محصولات کشاورزی در داخل قسم‌های نظامی پورا تامین نمایند. соҳаи моҳипарварӣ дар тоҷикистон тадриҷан рушд меёбад, аммо аз имкониятҳое ки дар кишвар дар самти истеҳсоли моҳӣ мавҷуданд, то кунун чандон пурсамар истифода намегардад. тафсилоти бештар дар гузориши аҳлиддини шаҳобиддин. аз 385 хоҷагии моҳипарварӣ дар ҷумҳурӣ фаъолияткунанда дар 6 моҳи соли равон 1906 тонна моҳӣ истеҳсол гардидааст. тибқи иттилои масъулин, агарчи ин нишондод нисбат ба соли қаблӣ бештар шуда бошад ҳам, вале истеҳсоли ин миқдор моҳӣ барои таъмини талаботи дохилӣ кифоя нест. зеро бинобар гуфтаи мутахассисон, талаботи солонаи аҳолии Тоҷикистон ба моҳӣ зиёд арзёбӣ мегардад. то андозаи афзудани масоҳати ҳавзҳои моҳипарварӣ аз марҳила ба марҳила рушд ёфтани ин бахши сердаромад дарак медиҳад. аз моҳи марти соли 2023 барномаи маҷмуавии рушди соҳаи чорводорӣ, паррандапарварӣ, моҳипарварӣ ва занбури асалпарварӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 қабул гардид. тибқи низоми содиркардашудаи андозбандӣ, субъектҳои хоҷагидорӣ дар соҳаи паррандапарварӣ, моҳидорӣ ва истеҳсоли хӯроки омехтаи парранда аз пардохти андоз аз шахсони ҳуқуқӣ, арзиши иловашуда аз объектҳои ғайриманқул ва андози замин озод шуданд. ҳадаф аз ин иқдом ба таври шоиста ба роҳ мондани рушди соҳа ва ҷалби бештари соҳибкорон ба моҳипарварӣ мебошад. рушди соҳа сол то сол, яъне ки истеҳсоли моҳӣ молӣ зиёд шуда истодааст. саҳми хоҷагоҳи моҳипарварӣ дар рушди соҳаи моҳипарварӣ хеле баланд аст. ин маънои вайро дорад ки таваҷҷӯҳи соҳибкорони ҷумҳурӣ дар ин соҳа яъне ки зиёд аст. рӯз то рӯз мехоҳанд мардум соҳибкоро дар ин соҳа саҳми худро зиёдтар гузоранд ва то тавонанд як истеҳсоли моҳӣ молиро дар ҷумҳурӣ яъне ки баланд бардоранд. дар рушди соҳаи моҳипарварӣ саҳми ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахусус пешвои миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон беҳад зиёд аст, чунки дар ҳар як машварат, дар ҳар як вохӯриҳое ки дар самти соҳаи моҳипарварӣ нашавад, таъкиди зиёд ба миён меорад ки соҳаро мо бояд яъне ки ҳаматарафа омӯзем, камбудиҳоро ислоҳ кунем, то тавонем соҳаро рушд диҳем. захираи обҳои поку мусаффои Тоҷикистон имкон медиҳад ки барои рушди соҳа ҳавзҳои зиёди парвариши моҳӣ бунёд карда шуда, хоҷагиҳои моҳипарварӣ барои зиёд намудани ҳаҷми истеҳсол талош намоянд. сол то сол зиёд шудани аҳолии мамлакат тақозо мекунад ки моҳӣ аз ин ҳам бештар истеҳсол карда шавад. илова бар ин, рушди минбаъдаи соҳа дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат ва маҳсулоти аз моҳӣ омодашуда барои саломатии аҳолӣ нақши муҳим хоҳад дошт. ба андешаи мутахассисон, ба рушди минбаъдаи соҳа таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намудани муассисаву корхонаҳои масъул метавон Тоҷикистонро аз кишвари воридкунанда ба содиркунандаи моҳӣ хушсифат табдил дод. дар пойгоҳи таҷрибавии маркази ҷумҳуриявии илмии тадқиқотӣ пиллапарварии академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон дар вилояти Суғд олимони соҳаи кишоварзӣ дар самтҳои тутпарварӣ ва селексияи кирмаки пилла корҳои илмии тадқиқотӣ мебаранд. таваҷҷӯҳ намоед. дар пойгоҳи таҷрибавии маркази ҷумҳуриявии илмии тадқиқотии пиллапарварии академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон дар вилояти Суғд олимони соҳаи кишоварзӣ, доктори илм, номзади илм, ходимони илмӣ ва магистрантон ба таври назариявӣ ва амалӣ бо маводи омӯзишӣ 26 шаклу намуд ва 36 зоту дурагоҳои кирмаки пилла давоми сол корҳои илмии тадқиқотӣ мебаранд. корҳои илмии тадқиқотӣ дар 10 гектар замин сурат мегирад ки дар ин ҷо навъҳои дарахтони тут аз тухмӣ то кӯчати ниҳол ва мутобиқшавӣ инкишоф дода, баъдан ба хоҷагиҳои кирмакпарварӣ баҳри шинонидан ва таъмини манбаи хӯрокии кирмаки абришимӣ дастрас карда мешавад. дар қиттаи намоиши тухмҳои суғдиён 1, суғдиён 2 кишӣ карда истода, дар соли дуюм аз он ниҳолоша ба хоҷагиҳои пиллапарвар дастрас мекунем. дар ин қитъи намоиши мо ғайр аз тути суғдиён 1, суғдиён 2 тутҳое ки барои дар оянда аз инҳо навъҳои нав барои истеҳсол кардан мо истифода бурда истодаем. дар ин як қитъа то 3000 бех ниҳол парвариш карда мешавад ки соли дуюм онҳо
ба хоҷигоҳ тақсим карда мешавад. яке аз самтҳои фаъолияти маркази илмии тадқиқотии пиллапарварӣ ин татбиқи амалии дастовардҳои илмӣ дар истеҳсолот ба ҳисоб меравад. тавре иттилоъ дода шуд, то ин муддат зотҳои кирмаки тоҷикистон 1, тоҷикистон 2, дурагаҳои пурмаҳсули кирмаки хуҷанд 1, хуҷанд 2, инчунин дурагаҳои серҳосили тути суғдиён 1, суғдиён 2 офарида ноҳиябандӣ шуданд. ҳоло зотҳои пурмаҳсули кирмаки пиллаи истиқлол, ситора 1 ва 2 дар санҷиши давлатӣ қарор доранд. аз рӯи талаботҳои меъёрии комиссияи навсанҷӣ дар минтақаҳо санҷиши ҳамин навъҳои пешниҳод карда шуда на кам аз 4-5 солро дар бар мегирад ки дар ин марҳила хусусиятҳои ҳаматарафаи морфобиологии дарахти тут ва ҳамчун биологии ҳолатҳои пиллаи абрешим санҷида шуда баъди санҷиш ва хулосабардорӣ карда шуда онҳо барои дар истеҳсолот татбиқ намудан яъне барои ноҳиябоб кардан онҳо хулосаи худро пешниҳод менамоянд. бо зиёд намудани майдони тутзор таъмини ғизои кирмаки абрешимӣ бо манбаи хӯрока бунёди тутзорҳо аз воситаҳои асосӣ ба ҳисоб меравад. аз ҳисоби дарахтони бисёрсолаи тути тухмидиҳандаи пойгоҳи таҷрибавӣ аз ҷониби мутахассисон дар як сол аз 25 то 30 килограмм тухмии дурагии тут гирифта мешавад ки ин барои зиёд кардани майдони тутзор таъмини хоҷагиҳо бо ниҳоли тут имконияти мусоид аст. ин тухми тутро барои дар оянда манбаи хӯроки кирмак тайёр мекунем. агар як гектара мо 8-12 килограмм тух кор мегар мо байни 2 сол ба аз 100 то 150 ҳазор кӯчати нағз тайёр ки мешавад. ин ҳосилнокиаш нағз бартари зиёд дорад аз дигар тутҳои хасаку маҳаллӣ. бинобар ин мо ба ноҳияҳои вилоятҳои кирмакпарварии ҷумҳурӣ тавсия метиҳем ки аз ҳамин тухми тути дурагии суғдиён 1 ва 2 ва кӯчатҳои ин офарида шуда бурда шинонда истифода баранд. ҳамчунин як самти дигари кор ин дар фасли баҳор барои таъмини кирмакпарварон бо кирмак ва истеҳсоли пилла мебошад ки баъди ташхиси микроскопӣ 1700 оилаҳои шаҷараҳо зоту дурагаҳои селексионӣ бо нишондиҳандаҳои афзалиятнок интихоб, нигоҳдорӣ ва дар фасли оғози кор зинда кардаю парвариш меёбанд. дар ин марҳила тариқи микроскоп киселиҳои барангезандаи киселиҳои гуногун муайян карда мешавад ки он асоси нишондиҳандаҳои сифати тухмӣ ба ҳисоб меравад. дар марҳилаи тадқиқотҳои илмӣ тақрибан 1700 оилаҳо аз ташхиси микроскопӣ гузаронида мешаванд. аз тарафи олимон аз ҳисоби қитъаҳои замини пойгоҳи таҷрибавии пиллапарварии вилояти суғд дар 2 соли охир дар ҳамкорӣ бо ҷамъияти саҳомии кушодии пиллаи тоҷик наздик 400 ҳазор бех ниҳоли тут ба хоҷагоҳи кишоварзии ҷумҳурӣ барои менбаъда шинонидан, парвариш, таъмини ғизои кирмак ва рушди кирмакпарварӣ дастрас карда шудааст. кирмакпарварӣ дар баробари ташкили ҷойҳои кории мавсимӣ, истеҳсоли пилла, таъмини корхонаҳои коркард бо ашёи хом, аз абрешим омода кардани маҳсулоти тайёр ба иқтисодиёти мамлакат фоидаи калон меорад. аз ин рӯ олимону мутахассисон дар баробари ихтироъ ва гузаронидани корҳои илмӣ аз таҷрибаҳои пешқадам баҳри рушди соҳа истифода мебаранд то нишондиҳандаҳо ки як муддат рӯ ба коҳишёбӣ буд аз нав афзоиш ёбад. пешвои миллат ҳомии варзиш ва пуштибони ҷавонон таҳти чунин унвон имрӯз дар шаҳри душанбе бахшида ба рӯзи варзишгарон ҳамоиши тантанавӣ доир гардид. заробиддин ширинов гузориш медиҳад. имрӯз дар шаҳри душанбе таҳти унвони пешвои миллат ҳомии варзиш ва пуштибони ҷавонон бахшида ба рӯзи варзишгарон чорабинии тантанавии фарҳангӣ фароғатӣ ва қадрдонии собиқадорону варзишгарони касбӣ доир гардид. дар чорабинӣ роҳбарияти кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, масъулини ҳизби халқии демократии тоҷикистон, собиқадорону мураббиён ва варзишгарон иштирок намуданд. таъкид гардид ки бо таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ғамхориҳои ҳамешагии варзишпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон, президенти кумитаи миллии олимпии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва ғамхориву роҳнамоиҳои доимии раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ иншооту толорҳои барҳавову ба талаботи замони муосир ҷавобгӯй бунёду навсозӣ гардида ба рушди соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш заминаи мусоид фароҳам оварда истодаанд. имрӯз ҷашни рӯзи варзишгарони тоҷикистони азиз аст ва бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон алалхусус пешвои варзишпарвари миллат ва раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ имрӯз як чорабинии варзишӣ ки бо ташаббусу иқдомҳои кумитаи
کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان امروز سابقه‌داران را، مربیان را و ورزشگران را قدردانی کردند. برای ما شرف و افتخار است که ما را قدردانی میکنند و امروز عید کسبی ورزشگران است و ما را وادار می‌سازد که در مسابقه‌های در پیش ایستاده شان و شرف ملت را، پرچم تاجیکستان عزیز را بلند برداریم. امروز در کشور 11106 انشاءات ورزشی از جمله 127 ورزشگاه، 7834 میدانچه ورزشی، 2286 تالاری ورزشی، 104 حوض شناوری، 89 مجمع و مرکزهای سالمگردانی و 771 انشاءات مخصوص ورزشی فعالیت دارند. با اطلاع مسئولین ساحه در نیم سال یکم سال 2025 در شهر و ناحیه‌های جمهوری 60 انشاءات ورزشی از جمله 51 میدانچه ورزشی و 9 تالار ورزشی با مبلغ عمومی 30,965,000 سومانی به استفاده داده شد. امروز در دوره نقشه چهاربینی کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در تمام شهر و ناحیه‌های جمهوری عزیزمان بخشیده بر روز ورزشگران یک قطار چهاربینی ورزشی عمومی تشکیل و برگزار کرده شده است. ناگفته نماند که برای رشد ورزش و دستگیری ورزشکاران کسبی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان تمام امکانیت‌ها فراهم آورده شده است و یعنی که امروز از جانب مقام و قلادار کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای دستگیری ورزشکاران کسبی همچنین برای تمام قشر جامعه برای سابقه‌داران ساحه چهاربینی گوناگون تشکیل و برگزار کرده شد. امروز ما شاهد از آن هستیم که بخشیده بر روز ورزشکاران یعنی که در این طالعات بر هوا یک چهاربینی تنتنوی با مراسم جایزه سپاری و هوسمندگردانی ورزشکاران نیز برای مانده شده است و برای رشد ورزش برای دستگیری ورزشکاران امروز از جانب حکومت مملکت خاصتا از جانب محترم پیشوای ملت تمام امکانیت‌ها فراهم شده است. ناگفته نماند که طی سال‌های اخیر برای رشد ورزش و برای دستگیری تمام ورزشکاران کسبی از جانب رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امالی نیز توجه خاص ظاهر شده است و تمام ورزشکارانی که امروز در عرصه بین‌المللی سزاوار جای‌ها نمایان می‌گردند با تحفه‌های ارزشمند قدرشناسی کرده می‌شوند. ذکر گردید که در دوران صاحب استقلالی مملکت یک چند سندهای معیاری و حقوقی و برنامه‌های ساحوی دوره به دوره تهیه و مورد عمل قرار گرفتند که بر رشد ساحه ورزش زمینه مساعد گذاشت. از جمله در تحریر نو قبول گردیدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت جسمانی و ورزش و در زمینه آن برنامه مجموعی رشد تربیت جسمانی و ورزش در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2022-2026 و برنامه رشد فوتبال در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2022-2026 تهیه و مورد عمل قرار گرفتند که از جمله تدبیرهای اندیشیده حکومت مملکت محسوب می‌شوند. همچنین باید تذکر داد که با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شروع از سال 2015 جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای غالبان و جایزه‌داران مسابقه‌های بین‌المللی ورزشی تأسیس داده شده است. در انتهای چهاربینی با یک قطار ورزشگران و سابقه‌داران ساحه ورزش از جانب کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان تحفه‌های خاطره‌ای تقدیم کرده شد. بخشیده به روز ورزشگران در شهر وحدت چهاربینی‌های عمومی ورزشی راه اندازی شده این سنه در سطح بلند تشکیل گردید. گزارشدن خصوص. این روز با مقصد ترغیب طرز حیات سالم، عمومیت ورزش و جلب بیشتر نورسان و جوانان به ورزش اعلان گردیده است. با این مقصد در تالار کاخ معرفت با شرکت نمایندگی از مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر، بخش کار با جوانان و ورزش شهر وحدت، ورزشکاران، نمایندگان بخش‌های اقتصادی و اجتماعی، نورسان و جوانان چهاربینی خاطرمان دایر گردید. ابراز کرده شد که عین زمان در جمهوری 10,768 انشاءات ورزشی موجود می باشد که تعداد آن در زمان صاحب استقلالی بیش از 9 مراتب زیاد می باشد که این از توجه پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان جهت رشد ساحه ورزش در دوران صاحب استقلالی کشور ارزیابی کرده می شود. تربیت جسمانی و ورزش یکی از رکنهای ارزشمندترین و مهمترین جامعه برای تربیت نسل نورس و انسانیت به حساب می رود. زیرا مقصد اساسی تربیت جسمانی و ورزش تنها از تحکیم سلامتی انسان عبارت نیست، بلکه آن با تربیت مهنتی، عقلی، اخلاقی و استتیکی نیز پیوندی ناگسستنی داشته معرفی دولت و ملت در عرصه بین المللی می باشد.
در شهر وحدت در زمان صاحب استقلالی میهن با توجه حکومت جمهوری تاجیکستان انشاءات و تالارهای برهوای به طلبات زمان معاصر جوابگو بنیاد و نوسازی گردیده با رشد ساحه تربیت جسمانی و ورزش زمینه مساعد فراهم آورده شد. در فرجام با سابقه‌داران و ورزشکارانی که در مسابقه‌های جمهوریوی و بین المللی شرکت ورزیده صاحب جایهای نمایان گردیدند، افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و بخش کار با جوانان و ورزش شهر وحدت سپارده شد. محمد علی عبدالکریم، ایوبی محمورات، وحدت اخبار. از جانب مسئولان جمعیت تاجیکان با دانشجویان تاجیکی که در فدراسیون روسیه تحصیل علم نمایند پیوسته صحبت و واخوری‌ها گذرانیده می شود. این نوبت ملاقات با دانشجویان دانشگاه دولتی پلی‌تکنیکی ایوانوو برگزار گردید که موضوع پیشگیری جوانان از گروه‌های افراطی و تندگرا مطرح گردید. گزارش همکاران ما. терроризм ва экстремизм дар замони имрӯза аз ҷумлаи мушкилоти мубрами ҷаҳонӣ маҳсуб шуда, пешгириву аз байн бурдани он таваҷҷӯҳи талошу кӯшишҳои на танҳо як давлат ва ё минтақаи алоҳида, балки тамоми ҷомеаи башариро тақозо дорад. бо ин назар дошт, танҳо дар якҷоягӣ ва ҳамкории муштараки давлатҳои ҷаҳон ва созмонҳои минтақавию байналмилалӣ метавон терроризму экстремизмро аз байн бурд. این نکته ضمن برگزاری واخوری که با تشبث مسئولان جمعیت تاجیکان شهر ایوانوو با دانشجویان دانشگاه دولتی پلی‌تکنیکی ایوانوو فدراسیون روسیه برگزار گردید ابراز شد. تاکید گردید که جمهوری تاجیکستان در راه مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم یکی از کشورهای پیشاهنگ در جهان اعتراف شده است. ظهورات تروریسم و اکستریمیسم پیش از همه به حقوق و آزادی‌های انسان، امنیت و آسایشگی دولت‌های دنیا خطر ایجاد می‌نمایند. роҳандозии чунин мулоқотҳо ба ҳамбастагии ҷавонони тоҷик мусоидат намуда, ҷиҳати боло бурдани ҳуввияти миллӣ ва худшиносиву худогоҳии онҳо замина мегузорад. дар идомаи чорабинии масъалаҳои вобаста ба таҳсилу будубоши донишҷӯёни тоҷик дар донишгоҳи давлатии политехникии Иваново матраҳ гардид. ҷавонони тоҷик иброз доштанд ки ба таври намунавор таҳсил намуда, баъди хатми донишгоҳ ба ватан баргашта дар пешрафти он саҳм мегузоранд. ҳоло даҳҳо ҳазор ҷавонони тоҷик бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар пешрафтатарин донишкадаву донишгоҳҳои кишварҳои ҷаҳон таҳсили илму касб менамоянд ва барои онҳо тамоми шароитҳо фароҳам оварда шудааст. иброҳим назлузода, хуршеди Саидаҳмад, Федератсияи Русия, Ахбор. ҳангоме ки фасли гармо фаро мерасад, маъмулан соҳили баҳру дарёҳо, обанборҳо, кӯлҳо ва каналҳо пур аз истироҳаткунандагон мешавад. донистани қоидаҳои оббозӣ ва дуруст риоя намудани онҳо метавонад аз оқибатҳои ногувори ҳодисаҳои нохуш ҷилвагирӣ намояд. таваҷҷӯҳ намоед. با گرم شدن حرارت هوا، تعداد خشکمندان آببازی در تمام منطقه‌های کشور افزایش یافته است. در شهر دوشنبه اکواپارک‌های فعالیت نموده ایستادند که اجازه‌نامه کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردشدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان را برای قبول شهروندان دارند و در آن تمام قاعده‌های بی‌خطری هنگام شناوری مهیا گردیده است. ساکنان و مهمانان پایتخت می‌توانند از این مکان‌های برای سلامتی بی‌خطر و دارای شرایط مساعد شناوری استفاده نمایند. زیرا آببازی در طول دریاها اگر از یک جهت به سلامتی تاثیر منفی رساند، از طرف دیگر در صورت رعایت نگردیدن قاعده‌های آن می‌تواند انسان را به مرگ روبرو نماید. یکی از این مکان‌های برای شناوری مناسب این مؤسسه دولتی مرکزی خدمت‌رسانی آبشاران دانسته می‌شود که امروزها فعالیت خود را در سطح بلند برآ مانده است و ساکنان پایتخت با همراهی نزدیکانشان به این مرکز دلخوشی آمده استراحت می‌نمایند. مرکز مذکور از مجمع‌های استراحتی، حوض‌های شناوری با فواره‌های دارای تصویرهای گوناگون، اتراکسیون‌های بی‌نظیر آبی برای کلانسالان و کودکان، میدان‌های بازی‌های شوق‌آور و دیگر تجهیزات‌های دلخوشی در آب عبارت می‌باشد. در مرکز خدمت‌رسانی آبشاران برای استراحت عائلوی گوشه‌های مخصوصی مجهز با تجهیزات‌های موثر آبی سازمان داده شده است. مورد به ذکر است که قسمی از اتراکسیون‌های مرکز نمونه نوترین تجهیزات‌های موثر جهانی بوده، بار اول در شهر دوشنبه مورد استفاده قرار داده شده است. بینندگان عزیز، این بود نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار. با شما زندگی آباد را تمنا داریم. سلامت باشید.
پولی توقعگاه رو نمیسپوری؟ دیگر نمیپرسی که چند ساعت در اینجا ایستاده بودیم؟ ای جورا من اکنون